FIFA World Cup khel me ka zan ina champion lai Argentina anin lan do na dar som le chan ve hian Austria nen Dallas Stadium a Egypt referee Amin Mohamed Omar kai shwenen hnuaia anin ma chhon do na anni pahnih hi World Cup ala in ma chhon ngai me lo anni awangin zan in hi anin ma chhon voi khat na turani kumin nen hian chiar delin Argentina hi World Cup voi som pakwa khel to annia kan seifo angin sangkha jakwa somsari pariat sangkha jakwa somriat paruk le sangni somni pahnia te an championa World Champion voi thum anni to Austria hian kumin chiar delin World Cup voi ria chau an la khela hein elna hian an thlen san ber tum chu sangkha jakwa somnga palia pathumna anni tum khani in World Cup voi sari an khel zo to atangin voi thum group stage paltlang lovin an tla a tuna hian an omna group J a hian Argentina nen point thum ve nein ma hroi tu anni Austria hian an match masa Jordan ma chonin gol thum gol khatin an hneya an player poimo Romano Smith baka an veteran player Marco Arnautovic ten goal an khunga gol khat dang ero Jordan player ina an lama atilu palani Argentina hian an match masavera FIFA rankinga somni pakuana Algeria an machona Lionel Messi ropui berin gol thum khungin hat-trick asiamani kha zan ina hian rankinga sang jok somni pakhatna Austria an machon vele donania Argentina tan match hau tak jok tur ni in apoi mozual taboka achan chu zan ina hian achak jokin run of 32 an lut to dona achak jok tan chuan group round hnung bera player thate an khe ngam var don chu wangin zan in match hi apoi mo hleya chak jok ni apoi mo ang Argentina le Austria hi group J a hian FIFA rankinga asang pani annia Argentina hi FIFA rankinga sang ber number 1 ni in Austria hi kan soitak angkhan somni pakhatna annia rankinga hian anin thlau angrenga player po position 10 khata chuan anin nei that lei mase Austria hian player langsar tak an nei venuala Tottenham center back Kevin Danso baka Real Madrid center back David Alaba an neya an defender dang hi Spanish club German club le Italian club te European top 5 league khel phak vek an ni midfielder a hian Dortmund player poimo Marcel Sabitzer Manchester United tan te po lo khel to an neya Dortmund player dang Carney Chukwuemeka an nei boka Bayern player poimo Zingami Konrad Laimer an nei tel cheu bok an midfielder dang te hi German club ta na khelte Portuguese club ta na khelte Dutch club ta na khelte an niya an ram Austria top club Wolfsberger ta na khel pakhat an kotel bokani Austria hian defender le midfielder an nei thapa ngai viawa mase forward le goalkeeper hi an thatok lo zuala forward a hian an ram club tha laksta na khel mek Sasa Kalasic hi an match masa khan bulan tan tira Argentina laka po bultan tura ngai niin kumsam hi pariat mi wanglai mangmek ania forward dang hi kumsam thum pani mi Grigoric le an vice captain kumsam thum pasari mi wai thalam to Marco Arnautovic te an nia anni hi chuan bench an lua lum masak le arin om Argentina hian an match masa Algeria an machon tum khan 4-3-3 formation mangin Emiliano Martinez an goal avenga defender a hian right back a River Plate player poimo Montiel an bultanin left back a Marcel defender Medina an bulatana center back a Tottenham defender Christian Romero le Manchester United defender Lisandro Martinez te anin kopa midfield a Liverpool midfielder McAllister le Inter Miami a Lionel Messi khelpui de Paul baka Chelsea midfielder Enzo Fernandez te an pathumin anin kopa center forward a Inter Milan forward Lautaro Martinez an bultanin dinglama Messi an bulatana veilama Thiago Almada Atletico Madrid player in bulatan boka kha match Algeria an machonna khan Argentina hian ball changtam jok ma sela chance anin siam tam lo khop maya voisom shot an nei tling lavani mase Messi an nei mewa wangin chance nei tam an mamo kher lauti an lan tira chance an nei tlem te an mangtangkaya chu an tan atok em ani Argentina bi ka chuan an tlar hnung an thapa ngai viau na in an full back te an khong tok lo deuh hleka hei hi anin siam thatna turani Algeria laka khan an full back te an nget tok lo fowa Austria laka kha a thlen non chuan an tuarna ve thei mai theya chu wangin an film khurangai an midfielder te an tha a McAllister de pole Enzo te bok in koble tura zanina hian be seita ila an combination a that sa pialama mimal angpuwa thatak vek an ni awangin midfield hi chu an ngai tu omlo khop maya an forward a hian Lautaro Martinez le Almada te hian match masa khan be se an phak chi lo thunga anuwa an dalu Julian Alvarez kha atangkai jok ma
zan ina hian Julian Alvarez an bulatan ve to zo ka ngem ti hi zona thei ania Lautaro Martinez emo Almada emo aya Alvarez hian bulatan ta ani point amak lawang Argentina that na thuruk an tlo na chu Calcutta an kal thei tlat thin hi ania Lionel Messi tan player zongin an khel phal tlat zel hei hi an ngei hleya Messi alo turu boxi player thasatli alo player thabik zinga po thabik le zual ti lo thei lo anina tun thlengin alalan tir thei zela teammate te tan rin tlak anina alalan thei zela wang hian an ring zel po hi amak lova ti om tak ani zok Messi hi chu Messi ania match poimoa khoichet phalchi ani lova ama atangin goal kan muthina ama atangin chance tha kan muthin boka ama atangin build up pui tak in tran na le build up pui tak ti ro pui zualna kan muthin bok chuting ang player chu ani Algeria laka po khan alaya Messi hen bola chan chuan teammate te kha Messi tan anin herrem vek ani bera Messi space an siam saka pet goal turin andu saklia lia zel Messi an chance ani theine turin anin potrem zung thinani Argentina attacker te a hian Messi hi ball chuwa khingpuite press ve turin an phut ngai lo renga Algeria an machon tumpoin khelmola akalvel mai kha atlan ve chiam lova ma se acheson reng ading rengai mi lova omzenein ain siam rengani kha takha ahuna tak ahmun dik taka lo omle thinna a hlawom laya alolan le lol theina ahuna ahmuna omdan tur dik taka alo omzel theina ania defender ten men marking in ladon po ni sela a kheldana kha chuan men markinga lak ngaina omlo shrim men markinga an ladu ani ro chuan defender ain midfielder maktir achi jok mai theye chu po tuar hle theina ania achan chu malle mala Messi hi ball unlock sak thei thin lova Austria player te po hian olsam takin Messi ball changlai unlock sak thei kher lawang an defender men markinga an maktir ani chuan midfield area a khosafo Messi hi defender in midfield area thlengin azui angai dona defending perfect theina tur khopa defender tetana lawom ani theidon men marking ti tir don ro chuan midfielder maktir afu ber dona ma se afu ber turangai po hi midfielder in dailona puntir theitu ani Messi hi chu athiam maya eng position a om point mark sela an veng ne meu thin lo hi a boi thlak lai ania an khing puite tan engtia ventur nge ti po hi hria thiam har tur takani tactic thatak ruang man po ni sela Messi hi an veng lei thei chuang mi lova Austria tan po hian engtianga in bua sai nge tha ang ti hi ngai tua puita ila Messi le Argentina ven ne dan tur hi wang ve takani team anga an solid le angai dona chumi pialama an etekin anti that le angai don boka chutiang ani lo chuan Argentina laka hian chak chance a chevia wang Argentina laka hian inveng renga hun an mangkui thakani chuan an draw theima na le an attack ngamani ero chuan game in open zualanga Messi goal khung kan mulo vek poin ake atanga chance thabik chua kan mule maidon ani chuwang chuan Messi big ngora buai lova team ang topa Argentina dan tum afin thlak jok mai thei Messi dang lam deuh na chu ama chau hian khingpuite game plan ati boina sathin lutuk hiania a khelpui player dang somte ngai tha thei an ni big boxi lova player som pakhat ma chon rawa Messi omna team ma chon hi chu a haw tak big klat zel chu club le international level a kan muthina zan ina po hian kan mule don Messi hian awang lai apel towa atha po athum ve deuh towa ma se chumi mil chuan ain herrem dai thunga tlan pup lawin bola chan chawin athana satakin amanga bola chan lo chuan hadam zongin chet ala thin defending a athian te puina salo ma sela athian te hian defending a nana chuan an kep neya chu wangin an defending Messi hian ati chephak lova attacking a team akhai zo le thunga chu wangin defending apui thalo thin po hi thik chi po ani lo shrim tactically a clear lo tan po mol mangtewa soidon po in Messi ani wang chu thuran ni sela attacking a team khai pa ni atlin lutuk na awang hian defending lama all aphu ve shrim te po ati thei me Messi tlak niam na hi soidon ta ila speed le stamina a hian anianga abak chu atlan niam tam lo khopin a hriat vision technique skills dribbling finishing passing timing le movement zonga hian tun thlengin alaturu hem leya a ball ken la ala nget le bok hengte awang hian ania upa le to ma sela anven ne ngai lo ala thiam mani khingpuiten anven lei theilawa omdan athiam tel tlat le ngala ball chang tura mun all player dang omve mi lo na a ngoi renga lo om keu thin te hi
game a chiar thiamna atanga apoimona asot thei ziate amu thiam em wang ani kumin World Cup a hian Messi hian match khat chau la khel Marcela hat-trick apuitlin ngal dera a borok po alian zual ta hluaya FIFA World Cup chanchina player amal gol khung tamber record chel thin tu Miroslav Klose record gol som paruk ani ruala World Cup khel tran ma gol thuma a phak lo kha kumin World Cup match khatna ani rual ngal dera Messi hian World Cup chanchina player amal gol khung tamber record thar asiam ngei arin om ta hleya chu zan ina hian thleng thei ani tareng mai Austria laka Messi hian gola khung vai chuan World Cup record thar ani dona World Cup a gol som pasari khung tling ma saber ni turin Austria laka hian remchang ani masak amang dona gola khung zata chumi zat gol khung tling ma saber le om chun ti hi ain ngat don gola khung lo poin match dang mabak anaya record siam tharna chance anei le don thawa chuwangin kumin World Cup a hian Messi ro puina hi bel chain aum ngei don ti ta ila kan soi sual lawang Messi hian kumin World Cup hi World Cup voiruk a khelna ania kumsang ni paruka tang khan khel tanin match somni pasari a khel klingta a ti chuan match somni pasari atang hian kum ina World Cup a hat-trick asiam masak ber puitlinin World Cup a all-time top scorer record Klose chel pui ta bokin mania record chel thei turin ma chhop phur om tak anei ta a ati hlotlin ngei be sein zan ina hian football khovelin Argentina in khel angai vendona live nge ya Messi record siam lai mudu tan chuan Argentina matchi en lo phalchi ani to lo shim Messi hian kum sangni paruka tang khan World Cup hi a khel tana sangni paruk sangni som pali sangni som pare le sangni somni pani ba ka kumin sangni somni paruka te World Cup a khela heng World Cup voiruk a khela tang hian kum sangni som South Africa World Cup khelani khan gola khung lova assist voi khat aneya kha chau kha World Cup a khela gola khung lona om chun ani assist ero World Cup voinga a khel tuwa te khan anei kim veka kumina hian assist ala nei lo thunga kumina hian assist anei le ani phei chuan FIFA World Cup voiruka assist nei zia thei om chun ani dona tuna hian FIFA World Cup voinga a assist nei zia thei om chun record chel mekin a record ro pui tak hi bel cha thei turin remchang anei ani Messi hian World Cup voiruk a khel tona atang hian match somni pasari a khel kan ti kha heta tang hian gol som paruk a khung to baka assist pariat anei tela World Cup a hian match somni pasari atangin goal contribution somni pali aneya match a khel zat thuak goal contribution anei Lionel Messi World Cup aro puizet mai no moi choi to ani pia lama hian group stage round of 16 quarter final semi final le final chena World Cup a round om zongsonga goal khung kim vek to hi en big ani lo thei don lova athiam zia soi ngai na an hria thin lo hi zan ina life in ain khel kan en le thei don ta e zan ina hian Argentina le Austria te hi darsom le chanvea anin ma chon don kan ti kha anni anin khel zo hian naktuk jing lamdar ni le chanvea France le Iraq anin ma chon dona naktuk jing dar nga le achanvea Norway le Senegal in ma chon don bokin naktuk jing dar le chanvea Jordan le Algeria anin ma chon don bokani naktuk jing lama in ma chon tur group A hi tlem soibel talokila France le Iraq in ma chon tura hian France an chakani chuan run of 32 an lut to dona chutiangin Norway le Senegal in ma chon tura po hian Norway hi an chakani chuan run of 32 an lut to donani chuwangin Senegal le Iraq tan chuan tloma thiang to lova an tlom le ani chuan an din mun a chezual don le chumi le ling che chuan Norway le France te hi an chak le ani chuan an din mun ahim to dona group round hnung bera player thate po an khek thei to donani Norway le Senegal bi khi a hmunam zual tura be se ania a chan chu ramin tiat tok taka ngai ni in player po an nei tha a chuwangin he match hi en man la tak ani arin omani ole khatichin khatun tuma kan topic kan soizaw theina chu nivele photro se